Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita ha ikaduha nga Domingo han Kwaresma. Ako, Hisonia M. Alvarina, Vicarial Regent and Pro-Life Visayas Area Coordinator, han Daughters of Mary Immaculate International, Vicariate of Tacloban, Archdiocese of Palo. Para hanya na ha gospel power hawaray-waray. Paglabay hinunom kaadlaw, ginupod ni Jesus hira Pedro, Santiago, nganan iya bugto nga hihuan, ngan gindara niya hira ngadtuhin hitaas nga bukid nga hira gudla didto. Ngan linubad hiya haira atubangan. Nagmasiga an iya bayhon sugadin adlaw, nganan iya panapton, nagmabusag sugad hinsuga. Ngan tigdala nagpakita hi Moises ngan hi Elias, haira atubangan, ngan nakikigyakan kan Jesus. Niyan, nagsiring hi Pedro kan Jesus hapagbaton, Ginoo, maupay nga anhi kita, kun maruruyag ka, maghihimo ako hintulo nga payag, usa para haimo, usa kan Moises, ngan usa kan Elias. Samtang nagyayakan pahiya, tigdala nga nalukop hira hinmasilaw nga dampog. Niyan, tikang handampog, usa nga tingog an nagsiring. Amo ini an akon hinigugma nga anak, nga akon nalilipayan. Pamatiin niyo hiya. Pakabatihin ni han mga tinunan, nan hapahira, nga durugod an ira kahadlok. Kundi, dinaraon hi Jesus, ngan ginkaptan hira, nga nasiring. Buhat kamo, ngan ayaw kamo kahadlok. Ngan paghangad na han mga apostol, waray nahira nahikitaan nga bisan hino, kundi hi Jesus gudla. Samtang nalugsad hira tikang hanbukid, gintugon hira ni Jesus. Ayaw gud niyo igsumat bisan kan kanay an iyo nakita, tubtub nga mabanhaw na an anak kan tawo, tikang hamanga minatay. Ang tuod nga himaya, daw ginsasangbod han sakripisyo o iba nga porma han pagsalikway o han mga kakurian. Ang tulo nga barasahon, didahan liturhiya hayana nga Domingo, nagpapamahituod hini. Didahan siyahan nga pagbasa, nagsusumat nga hi Abram, bumaya han nga tanan nga iya minayuyo, ngan konosido ha iya. Tuna, an kanan amay nga balay, kaurupdan, tungod kay iya man indigin piyar, an iya pagtapod, ngan pagtuo, han kanan Diyos panaad, han darudako nga ngaran, nga amo ang tutuburan han mga grasya, para han iba nga mga nasod. Didahan ikaduha nga pagbasa, hi Timoteo, nagpapakita, nga an katalwasan, an kabaraan, ug an kinabuhi nga punuhin grasya, may daupod nga panawagan, nga makig-angkon han kasakitan, ngan kakurian, tungod han maupay nga sumat. An pagpakita han himaya ni Jesus, sugad nga Misayas, ha ebanghelyo yana, kaupod an pagpahayag, nga hiyaliwat, ang nagaantos nga surugoon han Ginoo. Ang tingog nga tikang halangit, nagpapamatuod nga hi Jesus, sugad nga akon hinigugma nga anak, nga akon ikinalilipay. Nag-uuyon han usa nga mga kanta, mahitungod han nagaantos nga surugoon han Ginoo, dida ha Isayas. An himaya, maaabotla, pinaagi han paglakbay, hadalan han pagantos.
Ginoo Jesus, hinaot nga diri kami maghingyap hanhimaya para lahaamon kalugaringon nga katuyuan. Samtang ginsasalikway namon an edukatibo nga bili han pag-antos nga nagahatag hanhimaya hinhilarom nga kahulugan. Amen.